Football Titi part zaruk somni pasarina ngai thavele don ta ila European Football League sang hian ramthen kha chuan an top league ka teamin elzat antidanglam le thina tuna po hian alang sar zuala Germany le France ha chuan team som paria chau anin ela England Spain le Italia te chuan team somni anin el ani League 1 hian sangni somni panhi somni pathum season po khan team somni an la huama ma se sangni somni pathum somni pali season atangin antitlema team som pariata anin siam rema tun thlengin an mang ta zel hetiang hi footballa thil thar ani lova chuwangin nakina huna kal zelanga siam rem tok ala omle nge yang English Premier League po hi hetiang boruak hian atuam thina tu naya po team somni in elna nilova team som pariat in elna atana siam rem du tu te po omin soipo ahlo zui angreng leya ma se hemi chungchang hi tuna Premier League Chief Executive Richard Masterson chiang taka soyin Premier League ka chuan team in el hi somni atangin som pariata kan titlem don lo ti in a soyani English Premier League ka team telza ti tlem du na chan lian pera soi chu FIFA wang ania FIFA in football calendar tait angreng takara ruam manna thar anei FIFA Club World Cup in elna hun reizok wa khel turin arwa mana ama saber an khel zo to bokani kha wang khan club level in elna sang om nget cha nen player te tan a ha thak zual thei ti tarlan ania in elna dang anti top chuang box si lova FIFA in hun reizok o zongin FIFA Club World Cup in elna khel arwa man box si tual chung league lama team in el titlem maila chu chuan match khel tur atitlem thei dona atangkai theyang ti ngai dan atangin team in elza ti tlem du na hi alo piang ani ma se Premier League chief hian asoilan zinga FIFA Club World Cup chungchang te heng ang thil dang te hi chu ka hna ani lo kumsang khajakwa sumkwa pali atangin Premier League ka hian club somni anin ela season khata match zathum somriat an khel zia kan kalphung kan lati danglam lo tuna lem European competition le khovel huap competition thang zera wangin kan mel mang ti danglam kan du ta amo player te hi match tamzo khel turin kan tia ani dan tur po ani e he in elna a level sang bera chuan atulna aom vebok FIFA le stakeholder tenen kan vain engtin nge mason zongin kan kalang tia kan soi ho ero thil tru takni in ka ria chu kan mai tlat thung sia alung chia thak hle atiani English Premier League hi chuan in elna siam rem om thin kara player te tan match khel tur tambel zel ma sela tunari chuan team in el som ni an ni thinna ti danglam an latum lova ankal phungai angin ankal zel ri don ani English Premier League fans tan chuan chanchin lom om atling ome Times of India le Indian News Agency lian tak ten antarlan danin Argentina superstar Lionel Messi chu kum ina December thla hian India rama alokal dona ma se football khel tur nilovin India rama infiamna tlana ber cricket wangzokin alokal don ani December ni sompalia Wishcraft in anbua saitur 7-side cricketa Indian legend ho anin landon ni in tarlan ania heta hian Messi kan mudon ani hei hi Messi local chanber tura soyania in elna an nei na tura thunei tu Mumbai Cricket Association point phalna an petlap to hei baka hian Messi hian India rama khopui lar tak Kolkata Delhi le Mumbai ate hun mangin Kolkata phei chuan football workshop no pangtetan akai hroi dona football clinic a hong don ni point soi ani a local chanber tura soi 7A side tournament hi God Cup greatest of all time cup ti in soi thin ani boka hei hian Messi hi akeng tel nge ya ngain an som ta ni in alang Kerala Sports Minister in June Thatir Lam Khan Argentina football team in Kerala an to tur thu chuta chun Messi ngei po alo tel tur thu te asoi towa October thla emo November thla emo Greenfield International Stadium a friendly match an khel don ti in chiang takin alo soi to bok chuwangin Messi hian kumina India ram hi tum ni tlona rem chang anei don ni in alanga ahma in kumsang ni som pakhat September thla khan India rama hian Venezuela nen friendly match khelin hun alo mang to boka khamitum khan Kolkata a anin khel ani India coach tur chungchanga Zavi Mingri in boom na inti derna angchi ni si khachu ani em lo tura ngai photila
Messi hmuhna chance awm ngei tura nga yang India kan soi boka national team mi palam kai hroi tura head coach thar an roi hi soizui ta ila India rama footballa thunai tu sangber AIFF chuan hunange mo chen India national team kai hroi tu tur an ngei tu hnuin du than tur engemaw zat an nei zinga Khalid Jamil an roi felta ani AIFF yan du than tur an nei te thlifi min an roi to thin Stephen Constantine Baka Stefan Tarkovic le Khalid Jamil te hi an thlang chuaka an zinga Khalid Jamil hi thlang zui lein Indian coach ngein India team hi kai hroi se ti an du na riu ru atangin Khalid hi abuk arit zualta ni point alangani India coach te hi national team enkola an theina lan tir na rem chang an nei hi atula an phu bokin asiata thilkal dan tur ni point alang chu atakin AIFF in akeng tlang ta a fulawin malam hun kal zela ngong anei ngei po arin om Khalid Jamil hian coaching lama din mun sang alwa nual towa sangni somni pathum somni pali season le sangni somni pali somni panga season ate khan AIFF Men's Coach of the Year choi moina adonga Indian coach zinga ani aya tha tuna anom ri lauti thei khopin a hlo tlinga a hming alian Khalid hi Indian player te hrechiang Indian player te thopui reng tu ania chu wangin national team a mason na po thlen thei tu ber tura be se ani kumsamli parian mi Kuwait City a piang in khel rual ani laya Mahindra United Air India le Mumbai tan te po khel thin India tan po tum samli inlan to hian India tana inlan omzia po a hrechiang le tura ngai ani Khalid hin kumsang hi pakwa khan in khel a chol sana liamin ati boina sadawanga adu ai ma a in khel chol sana ni tichuan coaching lam lu chilin Mohun Bagan East Bengal Mumbai Northeast United le Jamshedpur te kai hroi towa Aizawl FC po kai hroi to in I League a champion pui nge ani Khalid hian Indian footballer te a hrechiang lea ngai ania chuta chuan du saklo tok thin lova soi thin Mizo player te ngei po a hrechiang pol takti thei ani hi Indian coach zinga Indian Super League a team head coach nget pa ngai ni tura roi masak berania coaching lama Indian footballer so nu chuanom taka nu chia nual to Khalid hian ain khelai khan East Bengal le Mohun Bagan atangin somna adong to boka Indian footballer chuan zomchak omberte zinga mi ani ma se ahnol tlat peka ahnol na chan chu heng club pahni te hi heti lai hian Zu Siam Thin company ten an sponsor wang ani ain khelai atangin adu le du lo thliar sang thiam adin na ading hetlat mi ani ti a hriat theya midfielder thin ani boka game a chiar thiam hle player ang le coach angin hlotlina no pui adom ve to boka player ani lain Mahindra United tan National Football League no moite Federation Cup te Durand Cup te IFSC te a choi towa state level in elna Maharashtra tan Santos Trophy no moi sangkhazakwa somkwa pakwa sangni season khan a choi bokani India tan SAF Championship no moi sangkhazakwa somkwa pasari khan a choi to bok coaching lam alu chil nuwa Aizawl FC I League a sangni somparuk sompasari season khan a champion puya Mizo club zinga Aizawl FC chau hi tun thleng hian I League no moi choi thei om chhun laniin he hlotlin na pachuak tu ber pakhat chu Khalid Jamil hi ani hei baka hian Jamshedpur FC kai hruai lain Super Cup runner up ani pui towa AIFF Men's Coach of the Year choi moina tum ni dong to in I League Syed Abdul Rahim Best Coach Award tum khala dong towa Football Players Association of India ina choi moina asem zinga mi Coach of the Year choi moina po tum khat adong to ani tuna chuan Khalid Jamil India in coach anei mek zinga thaber ti thei hawin India team in enge an thlen thei kan mudon ta a ramdang mi in Indian player te an hrechiang lo lutuka an taima tok lo boka tia soisel thin na thiat zawdon takmo heti lai hian India Rama League sangber Indian Super League chin hriat lo zel kara Indian Super League Club Odisha FC chuan a chelam bo ruak nei ta hluain an player te le coaching staff te August ninga atang hian contract an nei mek anti top saklai lok dona a chan ber chu Indian Super League khel ani don nge don lo ti a chen lo wang ani Odisha FC hian ang club anti top ti na ani lova cheng vaibel chetam tak sum sen ngai thin kara malam hun chiang si lova anom ta ka wangin sum sen tam lutuk ip then nan hetiang hian thutluk na an siam ani an mani lam din mun en chuan thil om tak ani na chena om bok Odisha FC nei tu Rohan Sharma an
Odisha a hian khoi hmuna ma practice na tur in khel na tur le malam pana kal zel tura na thona hmun tur kan nei lo Indian Super League season thar awm don MT achian lawa tang khan sponsor tu po kan nei ta lo ti in atar lang telani Indian Super League din hmun zel tur hi hriat chian vat lo chuan aturna ber tur chu club lam ani lo thei lova Odisha hi ama hruai chau an lani club dang hian hetiang lam hoi hian anzui lawang ti soi thei ani lova Indian football hi a level asan mo te reng nen level niam zual thei zonga thil ain herta hi apoi hle Odisha hian mizo player midfielder Isak Vanlerot felale lal thathanga khol ringte omin forward player Jerry Moi Ming thanga aom boka defender Jeremy Zongming Lua aom bok Jeremy ti lo hian season manzo ta ka khan match an khel nuala Isaka hian match som ni khelin goal thum le assist rum lian ya puite hian match som ni pani khelin goal khata khunga Jerry hian match som ni pani khelin goal nga khungin assist rum ni anaya Jeremy hian match khat a khel ve bok ani hi chu alano panga Indian Super League a hian a season ni na amang chawani khothlang lam football a lut le ta ila Sunderland hi an bazar zo hlei thei bik lova Dutch goalkeeper kum som ni pani mi Robin Roef NEC atangin an la lut ve le ta a kum nga dai contract an zia pui ani hi English Premier League in pet kai thar Sunderland ina tuni puilaya player an lak lu pariat na ani Big Six club ti lova sum hang tamber an ni na vong zelin Sunderland hian sum an man an puntir ta zel Tottenham chuan team thuam chaknan Bayern atangin Fulham midfielder Thin Joe Palin hian lak lu an tuma an hlotling hnai ni in BBC in atar langa kumsom thummi Portuguese midfielder hian English Premier League a ton hriat anei tha hlea English Premier League game fit player ani ti afia to chu wangin Bayern point a theina sang tak tangkai pui in base in an leya ma se German club a anget tok lova ama point chua aduni in soi ani to thina Spurs hi aum zui tu zinga telin London Marveng club langsar hian lona ho phota chumi hnuwa angeta in leilam chu ngai tua that le an duwa chutiang tur chuan Bayern dorin Bayern po hian athupungin an rem ti to ni in tarlan ani English champion Liverpool chuan Newcastle atangin Alexander Isak laklu an duwa Isak point Liverpool panadu ti kan sei to thin kha an chungchang hi are lockdown lo ni in alanga tuni puilaya ngai ven lo pol tak ani mek bok Newcastle hian pal maktadwe za som nga ve loi an phun ni in tarlana om thina chutiang kara chuan Liverpool hian Luis Diaz an hral fel ma zongin dilna an thelu du lova ma se Luis Diaz Bayern nena an hral fel nuwa Isak leidili Newcastle an dor ta a he thu hi Fabrizio Baka BBC le news agency lian dangten antar lang vek to bok chuta chuan Liverpool hian Isak leitumin pan maktadwe za som Baka add-ons kaltlanga impact bel thei turin pan maktadwe som vel anda tela Newcastle nena pan maktadwe za som ni velin Isak leyan deal ma se Newcastle hian an lo hnol ngal mak ani Alexander Isak hian Newcastle team azom du lova ama in Spain a training aneya club how to ten hena chua adu thu a soi to bok Newcastle tan inlan atum to lo ni te in soyania ma se Newcastle hian kantana khel du to lo chua du nana na chu tia dilna andon pal maktadwe za som ni te meu hi tam hle ma sela an pom du bik thak lova Newcastle hian du thlang thei jok an ni na an hra chiang hle Isak nei tu jok an ni na an chan mun an da sang thiam hle ani report hen khata tarlan dan chuan kumsom ni pangami Isak hi Liverpool hian dornon an tum lova pal maktadwe za som ni vela hian thuin Newcastle hian an riuru an thlak ani chuan min lo hriat tir sela kan dor le ang chu ani lo chuan sum tam zo kan the chuak don bik lo an ti ni in tarlan ani ma se Romano eroin hetiang lam hoi hian atar lang lova Newcastle hian Isak thlak na tur an mu ma chuan Isak hi hral an tum lo ni in atar lang ani Liverpool le Newcastle te hian Isak chungchanga hian engtiang takin chet la le ang mo mani tang ma an hai thewa Isak hian lotlin na sang jok chanin be seina nei chungin ro pui jok ani theina tura angai Liverpool pan ngei adua ahming tilian zual tura remchang siam tu Newcastle za zo lovin chua angiata atla sang ngal mak Newcastle hian sum atam theyang ber lak lu nan remchanga man antum veran boka Liverpool line an mani ngam na chin ri khamin chumi atang chuan Newcastle hi ne chu antum
chu wangin isak chungchang hi angai nom phian maya angai nom zel do ni point alangani transfer thule ngai thak chunjom ta ila BBC na atarlana tang hian bultan le ta ila heta hian France chanchin bolian ten tar langin Tottenham Manchester United le Newcastle te chuan PSG striker Randall Colomoni laklu andua kumsom ni paruk mi hian chamna tharma chon adu ni point tarlan aloni to thina ama be seitu club zinga khoyama ber hi chu apan ngei rin na po alian le dasanin tar langin Chelsea chon RB Leipzig atangin Dutch player poimo kumsom ni pani mi Xavi Simons laklu andum chunjom zela Chelsea hian atulani chuan in thleng angjong point Xavi Simons hi laklu an hnia lovani ma se RB Leipzig hian Xavi Simons hi an shaldon ani chuan player in thleng angjonga chuatir lovin man nei pa ngai ngein sumlak lu nana chantir andu ani hemia hian antarlan tel chu RB Leipzig hian tuna Chelsea squad player tu ma hi Xavi Simons nena in thleng andu lovani Spanish sanchinbu marka intar langin Manchester United le AC Milan ten laklu antum thin Spanish midfielder kumsam ni pani mi Xavi Guerra hi khelmek na Valencia in contract zia tharpuyan tum meka contract thar chungchanga hian anin rem nai ni in tarlan ani Sky Sports in tar langin French club Lyon chuan Liverpool midfielder Tyler Morton kumsam ni pani mi lei andua Liverpool nen hin anin dor mek Athletic in tar langin Manchester City chon English midfielder kumsam ni pakomi Jack Grealish ral nge andua ani ba ka hian Calvin Phillips le James McAtee te po shal andu ani Anni baka hian German goalkeeper Stefan Ortega po sumsiam nana chuatir andu zinga atel ni in tarlan ani Inter Milan defender Ian Bissek kumsam ni palimi chu Crystal Palace in laklu tumma sela ama hian Crystal Palace hi azom du lova amanatan Crystal Palace hian palmaktere somni paria the chuakin Inter Milan hian lo pomma sela player ber hian Crystal Palace azom du lo awangin he transfer hi a hlotling don talovani Sky Sports in tar langin boro chuan Blackburn atangin English right back Callum Britain kumsam ni pasari mi pawn maktedoi thum point panga in an leidon Italian journalist Rin Clark Fabrizio Romano atarlante soichun zomta ila Italian club Atalanta chuan Inter Milanina Ademola Lookman leyan dilna pawn maktedoi samthum paruk point panga an the chua an nola Atalanta hian atlem bera pawn maktedoi somli pathum point panga tal an phut ani English club West Ham chuan par maktadoi ruk point pakwa the chuakin Botafogo Brazilian goalkeeper kumsam ni pakomi John Victor Leyandila ani hi Turkish club Galatasaray te English club dang Everton le Manchester United te point laklu andu ani Manchester United Argentine forward Alejandro Garnacho kumsam ni pakhat mi hi Chelsea in an umji chunjom zela Blues hian tu ni puila hian an leiman don MT ero ala chiang lavani Tottenham team captain South Korean superstar Son Heung-min chuan a khel mek na Tottenham a chhuasan dona Tottenham chhuasan tur hian thutlungna asiam towa Tottenham club how to ten hena po chua adu thu hi a hril chiang to ani kumsom thum pathum mi Son hian season manzo ta ka khan champion no moi choi har sat tak Tottenham Europa League no moi a choi puya a captain na hnuaya hlotlina no puidom ma sela Tottenham hian season tharlo om tura Son Heung-min hi ahma angin tima apoi modon to lo ti ang hril chiang towa ma se Tottenham hian shal kher tum lovin chuak turin an nor ran lova ama Son Heung-min a thutlungna engkim an ngat ani ti chuan Son Heung-min hian thutlungna siam ta in a chuak don ta a tuna hian US club MLS club ni bok Los Angeles FC nen soizom an nia Los Angeles FC hi azom ngei po arin omani Chelsea forward Albanian Armando Broza po ain puchuak don ta a Burnley a ngetin azom don Burnley hian Broza hi laklu ngei duwa dorin an hlotling don ta a medical test anei hun tur po anti chiang to ani Saudi Arabian club Al Hilal chun an tlang malam ti chakna turin Liverpool player Darwin Núñez laklu antuma andor chanta a Saudi Pro League club hian Darwin Núñez hi laklu ngei antum Darwin Núñez hian Liverpool a hian base e phak lova hei wang hian Liverpool point player dang tlang malam buk tiri tur an la lut towa hetiang kara hian Darwin hi bultan tu nge zinga atel arin om lo zel boka chu wangin chona tharma chona chua adu ngei po arin oma Saudi club hian base na sang tak nen la lut turin andor chanta a ma se Liverpool hena leidil na officialin an la thelu dri lavani ole khatichin khatun chuma football ti kan ngai thak thechin chu nile photro se